Da je v tej digitalni, tehnološki in z informacijami polni družbi odtujenost od lastnega telesa in zdravja vedno večja in zaskrbljujoča, meni Barbara Tavčar, strokovna vodja PBS Centra športne odličnosti iz Kranja in edina master body inštruktorica v Sloveniji. Mi se ukvarjamo z body tehniko. To je tehnika, ki skrbi oziroma njen glavni cilj, da izboljša kvaliteto posameznikovega vsakdana, in to delamo s pomočjo različnih pristopov in predvsem baziramo na nekem individualnem treningu. Sicer radi rečemo, da je to nek način življenja, ker ljudi tudi med samimi vadbami poskušamo ozaveščati, jih učiti, skratka tudi na ta način izboljšati njihov kvalitetni vsakdan. Inovatorka body tehnike je magistra Ana Marija Jagodič Rukavina iz Zagreba. Body tehnika je kineziološka aktivnost, ki v zadnjem desetletju dosega vse večjo pozornost na področju športa, rekreacije in rehabilitacije. Je več kot telovadba, je inteligenten sistem vadbe, ki ozavešča, uči in postavlja kakovostne temelje zdravega delovanja organizma. Ana Marija je temelje začela postavljati, ko se je odzvala prošnji za pomoč nekega športnika srednjih let. Sa tim pitanjima koje sam ja sebi postavljala, on je jako dobro reagirao. Ja sam vidjela da radim nešto što niko drugi ne radi. Dolazili su mi drugi treneri i pitali su me šta to radiš, gdje si to naučila. I ja sam onda vidjela, ja sam bila iskrena, ja sam rekla nisam nigdje. I onda sam upisala magisterij i imala sam zaista potrebu na stručnom i znanstvenom nivou dokazati sve standarde što body tehnika je, što body tehnika ima. Evo i danas već od 2000. godine, znači već 16 godina poboljšavamo ljudima život. Ne samo da su si lijepi u ogledalu, nego nešto puno više od toga. Seveda pa še vedno velja pravilo, da je najboljši čas za spremembo načina življenja takrat, ko vanjo še nismo prisiljeni.